Nakon odgode prošlog vikenda i neodigranog derbija s Dinamom, Riječani su u 24. kolu Hrvatski Telekom Premier Lige dočekali još jedan zagrebački klub Lokomotivu. Domaći su trebali bodove kako bi nastavili borbu za drugo mjesto s Hajdukom i Osijekom, a željeli su trijumf pokloniti svom treneru Matiježu Keku koji i ovih dana slavi 5. godišnjicu boravka na riječkoj klupi. Gosti su pak pod novim trenerom Tomićem loše započeli nastavak prvenstva i u 2 kola protiv Fenjeraša, Rudeša i Istre osvojili samo bod. Domaći su bili bez kartoniranog Župorića i ozlijeđenog Gorgona, dok je Tomić imao kompletan kadar na raspolaganju. Uoči samog susreta, minutom šutnje odana je počast i prerano preminulom dugogodišnjem novinaru Radio Rijeke i čovjeku koji je pratio nogometni klub sa Kantride i sa Rujevice, Koradu Vujnoviću. Počelo je žestoko i gledali smo izuzetno sadržajnih prvi 45 minuta, već u trećoj prodor Ivan Ušca završio je udarcem pored vrata Simona Sluge. U 9. minuti dvije sporne situacije u gostujućem kaznenom prostoru. Prvo je Musa gotovo hrvačkim zahvatom srušio Eskovala nakon udarca iz kuta, a u nastavku akcije Čolak je također pao između dvojice igrača Lokomotive. Gabrielo se niti jednom nije oglasio, a činilo se da je morao barem u onoj prvoj situaciji. U 13. minuti Bradarić povratno za Čolaka, Šemper brani. U 14. minuti okušao je udarac Eber s 30 metara, otišlo je malo pokraj gola. 22. minuta donosi novu akciju Bradarića i Ebera, uslijedio je udarac iz kosa koji je Šemper uspio odbiti. Domaći su poveli u sljedećem napadu. Nakon udarca iz kuta iz kojeg je ubacio Grahovac, Čolak je samo skrenuo loptu glavom, Eber naletio i zakucao je u mrežu za vodstvo Rijeke. U 30. minuti opasan protunapad Lokomotive, a Vojić ubacuje s desne strane. Krstanović nije dobro zahvatio loptu, ona je otišla pokraj gola. Deset minuta kasnije u 40. ipak poravnanje. Ovoga puta Majer ubacuje nakon kratkog kornera. Majstorović je brži od Čolaka i posprema loptu nogom za 1:1. U 44. minuti pokušao je Žuta opasno s ruba kaznenog prostora. Šemper je uspio odbiti tu loptu, a u 45. minuti pokušava i Črnice s 22-23 metra. Šemper je još jednom zaplivao zrakom i to odbio. Na odmor se otišlo sa 1:1, a prvu veliku prigodu imali su gosti u 55. minuti. Krstanović je izbjegao zaleđe, izašao sam pred Slugu koji mu ipak brani udarac. U 65. minuti Kvržić koji je ušao u drugom poluvremenu ubacuje, Čolak prihvaća loptu, ali ispada lagano tuče do Šempera. U 69. minuti Pavičić je povukao protunapad, uslijedio je Eberov udarac koji odlazi pored gola. U 72. ubacuje Grahovac iz slobodnog udarca, Eber ponovo glavom, ovoga puta ravno u Šemperove ruke. 3 minute kasnije, slična situacija, Pavičić ubacuje iz slobodnog udarca, ovoga puta tuče glavom Kvržić, no i to ide pored vrata. Minutu kasnije Rijeka ipak došla do vodstva. Pavičić je povukao još jedan protunapad, uposlio Ebera koji lagano izbacuje Čolaka. Uslijedio je udarac u bliži kut Šempera koji je poprilično loše postavljen i Rijeka ponovo vodi.
U sudačkoj nadoknadi 3:1. Puljić je ukrao loptu Majstoroviću, vratio do Pavičića koji nalazi Kvržića, a riječki vezni igrač mirno šalje loptu pored Šempera koji je već pao za nova 3 boda Rijeke uoči dolaska Dinama na Rujevicu i još jednog hrvatskog derbija. Sigurno, mislim, očigledan je napredak u ekipi. Mislim da danas nismo zaslužili poraz, da smo kod 1:1 imali meč loptu sa Krstanovićem, tako da više od toga na Rujevici je jako teško za očekivati, ali nažalost ne igra se i ne živi se od dojma nego od rezultata, tako da nije moment nekako pozitivno što tiče rezultata, međutim, ako budemo nastavili ovako igrati, siguran sam da će to ići sve bolje i bolje, naravno. Moramo još raditi na igri, na uigravanju i to na razumijevanju, to je jasno, ali opet Lokomotiva je opet pokazala da su to igrači koji znaju igrati ako im pustiš i mislim da je to bila jedna prava utakmica za gledati, interesantna i apsolutno zaslužena naša pobjeda.